According to the Philippine Statistics Authority, persons whose age ranges from 15 to 30. 15. Kasta tawong ko yung pastora ka. Grade, ano ko deta 15? Grade 9. Oh, grade 9 or grade 10. 15 to 30 years old, according to Philippine Statistics Authority, the total population in 2020 is 31.40 million. 31.40, that is about one-fourth or 28.9% of the household population in the entire country. That's a big number. Oo, hanman nga isupa lang ti majority, but this minority will turn to become the majority. Now, in the Ilocos region, according to University of the Philippines Population Institute, kunana, there are 0.9 million youth aged 15 to 24 in Ilocos region. Ilocos region is Ilocos Norte, Sur, La Union, and Pangasinan. Tama ba ako? Yan ang Region 1. And in the entire Region 1, there are almost 1 million young people. And it constitutes almost 18% of the regional population of the Ilocandia. Agasan nyo deta kakabsat? So, tiksaludsod ita, what can we do as a church? Oo, anat mabalintay nga maaramid akas church kakabsat. And I want us all to be together and to be in prayer para kadetoy. Kasi, dakay nga adults, apay nga mapangki agub-ubra. Why do you go to work, adults? Parents, why do you go to work? Because you want to send your children to school. So don't say, wala akong pakialam dyan. Don't say, wala akong parte dyan. Because you and like me, parents, are working so hard. Raising our business. Bakit? Because we want to send our children to school. It's about young people. It's about the next generation. Oh. Alam nyo ba, personally, the reason kung bakit pinapahalagahan ko at dapat pahalagahan ng ating church ang mga kabataan, in experience personally, I made those 3 major, permanent decisions in my life. Not recently, not when I will be 40, not when I will be 50, not when I will turn senior citizen. I made those 3 major, permanent, powerful decisions in my life when I was in my youth. Oh, I first heard the gospel when I was 5 years old. Sino kada kay ti anak na nga 5 ti taon na? Oh, see? Pwede na nilang maunawaan ng gospel. Minsan nagtanong si Kiyon sa amin Sabi niya, Dad, kunana kanyak, is God real? What a question. Di ba? Is God real? Kunana. How do you answer that question? Is God real? Diba? That kid and that child should realize that whoever he is, sinuman isuna, anyaman na blessing na, ni Apo Diyos amin naggapuan na. And he needs to acknowledge and thank God. Amuyo no hantayo i-build up iti godly environment. Kadagiti pamilya tayo. No ipalubos tayo nga sakupon na tayo ti cellphone, ken TV,
ti uneg ti pagtaengan tayo kakabsat, dumakkel dagiti anak tayo, nga awan pa nagbuteng daken Apo Diyos. So I am praying nga ti Apo burdenan na tayo amin. I first heard the gospel when I was 5. Anapay kakabsat. I submitted to the call of God when I was 14 years old. Anyo ko kopyahan detan. Na party outline. Talaga nga nagagat kayo nga kopyaya kakabsat. Very good. Gawin, nga na parte ta outline. Is istoryak lang, DJ ko ha. DJ, experience ko no apay, agasam ko mano, haan, no kumako na, digiti parents ko, he is too young to understand the gospel. O di pinaybay andak ko ma, kat no jak na amamo ni Apo Jesus, iti nasapsapa, iti panagbiag ko. Anak ko mat nagserbi nga pundasyon ko, di pa nagdakil ko, di ba? Nohaan nga sinuportaan ni Papa ken ni Mama, DJ desisyon ko, nga mapan ag Bible school, idi 14 na kakabsat, alakat jak ko maammo, no anyat na turturong ko, ken ado ko mga blessing ti Apo, tinamisak ti kinaagtutubok. This is the second crucial decision I made in my life. Young people ak idi. Hang ko nga inarami dito yung desisyon tunog senior citizen ak. Most of you here who are working now, nga mukhang mga pagod na yung iba sa inyo, karamihan ng mga desisyon na yan, you made it in your youth. Tama? What you are today is because of the investments in your youth stage of life. You see that? Next, the third important major decision I made in my youth is marriage. Alangan nga agasawa ka ton senior citizen ka. Alangan nga agasawa ka ton adda asawam. Ti desisyon ko nga pa nagasawa, idi agtutubo ak. Kadagyaman ak iti Apo, I got married when I was 27 to my beautiful, beloved, supportive wife, Ma'am Kay. She was only, manuto mo, idin mahal ko, 23. Upat nga taon iti gap mi kakabsat. I was 27, she was 23. Kat desisyon ti panagasawa. Imagine, kaadwan nga problema iti pagilian, it is because of that wrong decision in terms of marriage. Unprepared nga simrek iti panagasawa, di kathan na mabiyag ti pamilyana, problema ni gobyerno, agrigat. If you trace the root problem, ijay kakabsat. So nga i-bring out ko kada kayo, the value and importance of reaching out to the early stage of young people. So nga, suportaran tayo dito yung kakabsat. Amen? Kuna ni D.L. Moody, if I could relive my life, numabaling ko lang ulitin ti agbyag, I would devote my entire ministry to reaching children for God. Datayo nga naganak, nga babasit pa iti anak na, hantayo nga liwliwayan, dagiti anak tayo, ti panang muli tay kadakwada itinadyusan. Don't fail. You may fail in many things which I hope we should not fail. But let us never fail. Hantay kung maagliway kakabsat, by the grace of God, ti panang muli kadagiti anak tayo. Kasam, deti church tayo, ububing tinang rugyanan na. So nga no, adada ububing di ta kakabsat, praise God. Adanam ti church. Kita nyo man, di kita babatit ko ubing. And imagine this, kung ayo man ti panunot yo, by God's grace, dagitoy nga babatit nga ubing iti pag-asa iti masakbayan. Naikannukastat, i-pronounce mo kakabsat, nga vision, kadagiti anak tayo, dayjay moten iti mangi-guide, iti obraem nga naganak kadakwada. Amen kakabsat?
ni Hudson Taylor, missionary. Kunana, if you want to find the way to win the world, start by winning its young people. Kasam deta kakabsat? So nga ipakita kada kayo. Nga hantayo, nga liwayan kan baybayan. Ti panang reach out kadagiti young people. Okay? Ni Billy Graham, I do not agree with everything about his stand. But as a gospel evangelist, for one time, during the peak of his ministry, he was considered the evangelist of the United States of America. America's pastor kunada idi. Anat kunana, the greatest mission field in the world. Meaning, ti kamayatan nga reach outen is the youth of the world. If we don't reach them, the world will shape them. O, kaya't yung arud kakabsat, nga unaan na tay tilubong, kaya't yung nga unaan na kadagiti kulto. No, we do not want that. Iso nga the drive tayo kakabsat, nga mang reach out, kan mang disciple kadagiti agtutubo. Data kakabsat. Amen. Oh, ni A.W. Tozer, he is also a great theologian. No theologian ko na mo na digitay talagang nauneg ti panagadal nat Biblia nga preacher. Kunana, youth is not just a time to be wasted. It is a time to establish values that will serve the kingdom of God for a lifetime. Do you know? Amuyo ti meaning ti value? Values ko na man? Okay, listen. This is a good definition of values. Values are predetermined principles. Ulitet. Awan yan ta-outline ko deta. Values are predetermined principle. Ibagayo man, go. Values. Kaya't nga sawan, before nga rumswa ta sitwasyon, whether it be sulisog, wano ungodly exposure, sakbay nga na-i-expose ka ijay, at da na-iset mo nga prinsipyo. That is values. Oh. So nga nang runa kada tayo nga parents kag pagpabasat anak nat public school, apay mabambantayan yut anak yaw. Oh. Aware kayo nga di kita makadkadwadat inaldaw kat nalengag sa udakes. Agawid di anak mo kat istoryaan na kat di kita ibagbagat classmate nan. Sunuhaan mo nga insagana nga inikan iti weapon na which is the truth of the Bible. Kat mapan ka di nga sitwasyon, unprepared, vulnerable. Nalaka nga maguyod kasi awan values, meaning predetermined principle. Tinangadawak deta nga meaning kakabsat inta Daniel 1:8. Kunata Daniel 1:8, but Daniel purposed in his heart. Purposed meaning to say, sakbay pay nga maikabil da di Babylonan at the values nan, meaning na iset king kwanan ti prinsipyo. Sakbay nga palubusan tay ti anak tayo nga may expose iti lubong, dapat ada na imula tayo nga prinsipyo iti biagda. Deta ti saan tay nga liwliwayan. Oh, tanuawan kakabsat, ti lubong tut mangisuro kadakwadat prinsipyo. The consequence, well, isuntot mang shape iti decisions kan destiny dati pa nagbiag. Naawatan nyo kakabsat? Kala ko maitatao, you have all the chance. Elementary, high school, college. Tunukwan agubra pumanaw da. Oh, are they ready to face the world? Are they ready? No kadiim madayuda. Umay pela ta tithes and offerings dati church, na isuro tay ba?
No kadi umadayuda, ag devotion danto nga tapelang tibigat, naihabit tay ba kadakwada di jay? That's what you call values. Predetermined principles. Oh, nakita yung kakabsat? Hello? Okay. Ni R.C. Sproul, he is also a theologian. Anak ko na, to neglect, numaliwayan tayo, the education of young people is to abandon the next generation to the powers of evil. Nagamak. Nagamak, kakabsat. Nung naliwayan tayo nga inarmasan, dayjay ti Ilocano na nga napintas. Nung naliwayan tayo nga inarmasan dagiti anak tayo, kadagiti adult education, primarily Bible, anak ko na, eket bale binaybay antay idan, nga kontrolen to dagiti dakes. Oh, anak kakabsat, kasarsarita tayo mula dagiti anak tayo, mache-check tayo pela ang kakabsat no ada bad behavior da. Hello? Uno, deta la tagbuybuyat cellphone ka nagbuybuyat iPad kakabsat. Kat hantay mutten, binayantayon nga timang pakaadikan na, maadik, digital cocaine. Adik, isun ti influence ti biyagda. We are neglecting. Sayang dagiti nagbanugan tayo. Kan failure tayo no kwa, stewardship tayo ti apo ta. Digiti anak, impaptalek lang ti apo kada tayo. Parents, our children are a trust from God. Sacred trust. Ibagayo man, impatalek lang ti apo, dagiti anak ko kada kami. Go! Impatalek laeng, dagiti. Amen, parents? Oh, tata, we have 3 children. Challenging ti agpatanor ti anak kakabsat. Oh, ada anak mi ngan teenager ni Kirk 2 years lang ng teenager to. Napa na ni Kirkan? Ayan oh. Pambira. Amo na mo ti pumorman, Brother Ryan? Agjelan? Hirang yan. Ah? Oh, ni Catherine, balasangan eh. Napa na ni Catherine? Pambira, pag tinitingnan namin ni Ma'am King, pauna yun no, balasang mo't dito yung anak ta no. Ha? Oh, nga ni, danto armanan kakabsat. Pirang yan. Isung anuhaan tayo nga maedukaran nga nasapsapa, kat umay ti temptasyon kakabsat, awang panglabandan. Pasapulay kanta ida, armasan tayo ida. Oh, kasta. Ape, kung kunayo ka di kakabsat, mabalbaloram kad mo tibiyag dayta nga tao, dayta nga ubing kakabsat mo. Duray mampay bilyones ti kwartam tabangko. Hana magatadan deta biyag deta anak mo. Agpay so kakabsat. Amen. So nga ita, jakpay agpiprit sa, bali intro pela deto. Okay, mapamanta orasan kakabsat. Luki buntay ti Biblia tayo, Psalm 78. Tumakder tayo, amen. Psalm 78, 1-7 eh. Dakay tahaway, amok nga buyaan nyo detoy, ta prayer meeting, haan lang nga deta pas nagti agtrabaho kan goal career goals ti nasisita kakabsat, tinasisita, goal para kadigiti anak tayo. Oo, Psalm 78. Oh, excited. Kasla ko dito ya. Kasla teaser kan trailer para family camp dito ya. Kastoy tata family camp tayo, kakastoy di pagsasaritaan tayo. Iso nga uray adaan believers nga gagayem yo, mabalin nyo lang nga imbitaran ida. The family camp, i-registroan nyo pa ino kayat yo. Ta hopefully ba-blessan. Nang ron, kita babasit pa anak na. Psalm 78, 1-7. Let's read together. Ito'y Ilocano, English mo kita dadita kwan. Screen, ayan. Agigidan tayo, go. Ipangag mo o ilik, itilinteg ko. Iyalingag mo, kadagiti sasao tingiwat ko. Iyeb kasto to ingiwat ko,
timay sa apang ngarig. Yes ngaw kunto, dagiti nasipnget asasao, ti kinaugma. Isuda anang ngeg ken naamuan tayo. Ken imbaga kada tayo, dagiti am-amma tayo. Di kamto ilimed ida, kadagiti putputot da, babaen ti panangibagam ti kapututan as sumaruno. Dagiti pakaidaydayawan ti apo, ken ti kinapigsana, ken dagiti nakaskas daaw nga araramid nga inaramid na. Tanang ted iti pamaneknek ken Jacob, ket nangikedeng tilinteg iti Israel. Isu nga imbilin na kadagiti am-amma tayo, nga ipakaamuda kuma ida kadagiti putputot da. Tapno ti kapututan as sumaganad, maamuan na ida. Agpapan dagiti ubing amayanak to, dagidjay bumangon to, ken ibagadan to ida, kadagiti putputot da. Tapno maisaad da kuma ti inanama iti Dios, ken dida malipatan, dagiti aramid ti Dios, ken salimetmetanda, ket di dagiti bilbilin na. Lord, bless the message tonight. Anoint your servant. Bless this, Lord, as we prepare for the Youth Sunday. In Jesus' name, amen. Agtugaw kayo kakabsat. Ababalang dito i-share ko kada kayo. Upat nga banag, kakabsat, maipanggap ka dito binasa tayo. Adamot la na katsyo ka dito binasa tayo. Nagpintas dito kakabsat. Very powerful passage. Ti paulo ti message ko itang Arabi ikada kayo nga naggaputi apo ket kastoy. May wifi ka ba? Pambira naman yan, no? May wifi ka ba? Ammum ti biag dagiti yang people ita, wifi. Uray awan milk tea basta da wifi. Numapang kag milk tea dapat ada wifi. Di ba? No kag Jollibee ada wifi. O di eskwela dapat ada wifi. Di ba? Kaslahan kay agbiag no awan wifi. Oo. Tata, ikang kay ti wifi nga napimpintas. Kat damagak no napigsaw no nakapsot deti nga wifi yo. Okay? Upat nga balikas mangrugi ti letter W, letter I, letter F, letter I. Ano title ti message tayo? Young people, may wifi ba kayo? Okay. Number 1, worship. Kumusta ti panagdaydayaw yu ti Apo? Worship. Kunana di verse 4, we will not hide them from their children, showing to the generation to come the praises of the Lord. Ti kayat nga sawanta praises kakabsat, ni Apo Diyos iti mai-highlight. Amo yung ta word nga, highlight. Highlight ko na yung man. Nangato asilaw. Dayjay ba ti highlight? Kaslang kumakakabsat, no ati dug deto'y essay, nangala ka ti highlighter. So, hinighlightam dayjay nga sentence. Kaya't nga sawan, tunukinitam dayjay speech mo, ti umuna nga manotice mo, jay na highlightan. Ti saludsod, digiti ba young people, da kayo nga young people, do you know how to highlight God in your life? Uno tilata may highlight ka, da kayong kat, press pressure. Hello? Nagrigat ti kwami, panagbasa mi. Permi, dete tormentor mi. Mentor gayam. Matorture kam nga permi. Nagadot assignment mi. Agtisis kami. Di kaya latat maibagbagam. Di kamot maibaga, di kinaimbag ti Apo. So you are experiencing spiritual poverty. At adimot mai-highlight ni Apo Diyos. Kunana di Psalms 27, I had fainted unless I had believed to see the
goodness of the Lord in the land of the living. How many of our young people can literally share about the goodness of God in their life? Oh, no aday ti dapat masursuro yung young people, iso deta pa nang ipaduyak-yak, iti kinaimbag ni Apo Diyos, iti biyagyo. Detat kadaklan nga witness ti Kristiyano. The world has so much problem. And when you talk to them about your problem, you are not a light to them. Kasi adot problema ti lubungan eh. Hello? But when you talk about the goodness of God, you are making a difference. Tama o hindi? On our way coming from Manila, kuna ni ma'am kay kanya, amom dad, kasi naka-headset kami ni dito, adading dinggag nga preaching kan lesson, nga seminar kakabsat, iti aeroplano. Iti gayam likod mi, adda iti nakatugaw nga babae. Kat adda kasarsarita na nga lalaki, negosyanten sa deto yung lalaki. Amom deto yung babae, tis istoryaan na, ti kinaimbag ti apo ti biyag na. Naglaing ti apo kung kunana, ti intervention ti apo, nakaskas daaw. Kat kunana, nakapigpigsat boses na kunana, siguro insadya na, ta isutway na, nga agwitness ka digiti at dadya unag ti aeroplano. Kasta ti masapul ti lubong kakabsat. That is the light. This world is in darkness. Everywhere you go, problem. Everywhere you go, pressure. Everywhere you go, hopelessness. Everywhere you go, sickness, pain, need, poverty. All in all, how do you become a light? By showing to them the praises of God. So nga datay nga naganak, you want to develop a positive faith to our children, tell them of the goodness of God. Kunana ni, ulitin nga basaan. Anak kunana di jay, verse number 4, we will not hide them. Agaw sam deta hide. Inlamang mo ano ti magnify mo kat digiti han nga na imbag. Oh, showing. Wow. Amom deta showing, ipakitam ko na to the generation to come, the praises of the Lord, His strength, His wonderful works that He has done. Oh. So nga dapat nagay ngayang people, amuyo nga i-praise ti Apo. Ti problema na itata, timot may highlight ti biyag ti yang people, worship, digiti idols. Listen, dito ibagbagak kakabsat, analyzen nyo. Hangkay lang agdingdingag, analisaran nyo. Could make a realization and action of what I'm telling you. Kasi, look ha, adot input ngamin ka, dagiti worldly influencers ngam ni Apo Diyos. Naawatan nyo di jay? Dapat aduti may input ka about the goodness of God. Oh, you want to win people for Christ? Tell them about the goodness of God. Kasi isulaan kakabsat ti elementong awang kadakwada deta eh. Di kinaimbag ti Apo. Nagdakasan kakabsat, nagmademotan nga sitwasyon. No deta pay unbeliever, ti mag-encourage king ka ti kinaimbag ti Diyosan. Samantalang dapat si ka-Kristiyano, ti makaistorya. I mean, kita nyo in a simple manner, yan taon nagta-eskwela, ada classmate mo, ada friend mo, why not plant this seed kat kunam? Praise God. Siyempre talyawon da ka. Praise God kunam, di ba? Kunam ka, apay mat. Paunay ka no, nagimbag o. Diyan nagluganak itay in libre na jay pletek, nakaimbag talaga ti Apo.
Dapat deta testimony tayo kakabsat, the goodness of God. Kumbaga no, awan ka iti dayta nga level kakabsat, you are in a spiritual poverty. Dayjay kumati prayer kan goal mo, nga ag-step up ka ijay nga kunam, apo agburburayok kuma, tibiyag ko, iti kinaimbag mo, nga uri agmalmalem, isulat at sarsaritaan, tingiwat ko, with my mouth will I make known thy goodness to all generations. Kasta, parents, let's begin talking to our children day and night about the goodness of God. Oh. To no agawid tayo, anak ko nam. Oh, no aglugang kayo. No adda iti motor tricycle yo, uno kotseyo, aglugang kayo. Isn't God good? Apay mo't mami, apay mo't daddy. Look, we have a car. Di ba? God is so good. Oh, tunukan, sino kada kayo ti hampay ng rabi eh? Po, dupay gayam pa nga ng rabi eh. Oh, ket tutunumangan kayo, anak ko, isn't God good? Always the goodness, hanasinsinan deti bagbagak kada kayo kakabsat. This is a law, batas ito. The reason why many of us are spiritually poor is because we do not follow the law. The law for spiritual progress, we don't follow. Deti bagbagak kada kayo is a law for spiritual abundance. Oh. Amen. Even in the midst of many problems in life, still talk about the goodness of God. Deta God is good. Hanyo la pagbalinan nga expression kakabsat. Make it substantial and meaningful. The Bible did not say it to your children. Anak ko na, show it. When you always say God is good, without explaining it, you are only saying it, but you're not showing it. The expression God is good will not do anything good. Show it. Kada ibagam ti God is good, ipakita ba? Yan na, ti God is good. Kahit yung ulitin tayo nga basaan jay verse. Kasi akala natin yung God is good, magic formula. Hindi yun magic mga kapatid. Look, we will not hide them from their children. Sabi niya ba, saying to the generation to come the praises? No, it did not say. It said, show. So ano ibakamti? God is good. Kung natin latamad, ipakita tayo ang. Show. Where is the goodness of God? Show. They need a valid, evidence, substantial manifestation of the goodness of God. And not just hear an expression, God is good. O sasagot tayo, all the time. And all the time, God is good. No kita mo tirupa, di mo, bakit mangibagbaga kakabsa, nakamirduot mo. Kasi awan substance na kadakwada di ibagbagada eh. They're saying it, but they cannot show it. Is that clear? The verse is very clear. Show. So nga ito agawid kayo. Think. Recollect. List down all the blessings of God and start showing it to your children. Oh. Amo yun no. Iso nga, kita nyo kakabsat, listen to me. Do you realize, no sumursurot kay kanyak ti speaking engagement, I wish na kayo nga that abroad, one day, you can come and join me in my speaking engagement. Look, I apply that verse. Kasi no, agis speak ka, among ti instruct ko, sigod, amo da, Daniel, automatic di kitaan. No, kunak kadakwada, isagana yun di kita, picture ti building tayo. Automatic. Basta agsawak ti public kakabsat, I spend 30 minutes of my message talking about the goodness of God in our ministry. 30 minutes. Why?
That's what the Bible says. You want them to have a heart for God? You want to inspire them for God? Show. Show it. Hindi po ako nagyayabang pag pinapakita ko yung mga buildings natin. No. I'm trying to show them the goodness of God. So when I talk to them about God, they cannot help but listen. You want the heart of your children? You want them to listen to you? Show them the goodness of God. So nga, Lawag, inaramid ko di jay. Di Claveria, wherever I go. If I have a time, sometimes kaputa, basit oras ang kumaaramid. But if I have a time, I spend 30 minutes. That's half of the entirety of my message. I want you to see the Hosanna Bible Baptist Church, Bacara. Pakita man din yan. Pakita na. This is a 30 million peso building. It can accommodate 500. We have no millionaire in our church, but it is amazing how God had used our people to build this building. Isn't it God good? I am setting an environment nga sakbay nga imulak jay gospel na pintas tutpuso da nga nadamag tutpuso da nga mangdingag ta gospelen. Kaysa jay imula masigod jay gospel, natangken mo tapuso na kakabsat. You want to really cultivate the heart of your children? Show them the goodness of God. Haan nga puro reklamo't ibagbagam ta pamilyayo. Hello. Reklamom ti biyag, reklamom maipanggap ti Diyos. It won't cultivate their hearts. It won't cultivate. It will only harden their heart. Umadayulat nadagan apo Diyos, no puro reklamo maipanggap ti Diyos ti ibagbagam iti pamilyam. Kunak tumanan, ipakita man, deta pasukin. Ipakita da. I was 15 years old, kunak to ka when I pastor the church in Pasukin. Ipakita ta Claveria, pandemic deto, kunak to ka. Kita nyo uray pandemic, naglaing ti Apo. Hello? That is how you do it. Do you realize the preaching ko this Sunday? Baka akala nyo sinsinan. Kakabsat, amuyo di nga topic about culture. If I'm invited on a seminar on business, and in the professional world, ag-click ta panunot na DJ nga lesson kakabsat. No hanggang nag-click ta panunot yung DJ, there's something wrong. Culture is very important. Environment is necessary. You cannot plant a seed and grow in a bad environment. Hello? Wisdom deta kakabsat nga naggaputa Biblia. Tuno ka manan, kunak manan, ipakitam, deta, outreach tayo ti abroad. We have work in Australia. So nga, dakay ta Australia, kat ipampanakkel ko ti Apo, Kat siyempre, di kityak buy-buy ako na, Apo, nagdakkel, gaya maminis, mamanghada kakabsat. So nga, tuno, ibagak pa ipanggap ti Diyos, akat perming agdingag da na. Hello? You want to be a good witness in your company, in your school? Talk about the goodness of God. Show it. So kung ngay karkararag ko, nga parang ayon ti Apo ti biyagyo, kasi dakkel nga witness kan pamanagnak deta, kadagiti unsaved. Hello? Sagun to ko na, ipakita man deta building tay talawag. Deti ti church min, istorya agton. We were having a service in Lawag. We were renting a place, 2,500 every Sunday. One day, dating mawag kastoy-kastoy. Ginggana nga kastoy ti transaction. It should be paid in 5 years. But by the grace of God, we were able to pay it in 3 years. Kunadan tumanan. So kadigiti, dumagat kunadan, milyonaryo, di kita HBBC. Kung kunada, di dala mo, kita nyo man taka-abay. Look around, come on, look around. At siguro, aglang-langa nga milyonaryo, langa. Amen, kakabsat. Magaling lang tayo magdala, pero walang dala. Amen? Kasjay no kwa kakabsat tipong pumayak. I show them the praises of the Lord.
the strength of the Lord, the wonderful works that He has done. Iso nga to, no, i-preach ko ti gospel ng kakabsat, napadamagan day puso da nga agdingag. Deta ti umuna nga dapat adata wifi tayo. Worship. Oh, na-enlighten kayon, kakabsat? Nalawlawagan kayon? Into no agawid tayo, anat istoryaan te kadigiti anak tayo. Di kinaimbag ni Apo Diyos. Oh, amen? Patingga tayo pela dyan. Unay, alasudsun 8:07. Ha? Nagmayatan kakabsat ti sa uti Apo. Ayan. Praise God. Will you make that commitment tonight? Kat kunam, oh, thank you, dear God. Nagmayat, iti panangi, emphasize ni Pastor that we need to talk about the praises of God, the strength of God. Kat agawid kami det at pagsasarita ami. Amen? So nga, di makilag nga rod, kung nakarod ka, by the grace of God nga, talaga nga nabigbig ko ti Diyos ata, papanan na no day kas day ata, kadag birthday kung nanto ni mama kanyak, may kadtoy. Ipakita na DJ. Anak nga mo, di John Lester. Dait. Ipakita na. Kadag birthday ak di ubingak. Kunana, dito'y daka nga inruar. Kuna di doktor idi, nga agbiag ni nana ngam di ubing, baka hantayon nga masalbar. Diba? Ngam kita, nagkararag ni papang mo, si bibiyag ka. So nga kanayon nga nang nangag ko day nga goodness of God. So nga hanak na rigatan nga nang ititibiyag ko apara ti Apo. Malayip ko dito istorya ni Jaya, no? Kunan brother ay natayan life lesson Hindi ko ang tinawagak, timawag kat inkararag ko kat idi agsublikat ni si bibiyag mo't ya ubingan. Kailangan nga ma-realize na brad kang kanayon. I don't know no anamo ti kwento, digiti an anak tayo kakabsat. Amen? But the goodness of God. Amen. Kita man ulim mawag, taro pa ta kaabay mo, no, nasipnget pelang. Nikiyon, paunay ka, no? Permi nga, di ba mahal ko? He was only, manong alawas na 1 week, month old na ide. 2 months. Kat permi nagsinaay, Jeric naghala na sinaay, te permi nga, wow. Di mo't naghangasan kakabsat. Awanan. Saka, manong nga minutos. Kasero akam natartar na patpataray pa yung ambulansya ka, di nga rabi, kakabsat. Kat idikwan, in babak isuday di emergency. Napang ko yung parking jelugan, nagdumugak nga nagluwate Apo, kat ko Apo, no kasanot inaramid mo ti biyag ko, aramidem ken kiyon. Pagbiagam Apo, kat agserbin to king ka. Idi mapanak ijayanta emergency room, agsangsangitan. As we will always tell him about that. Napintas to, jay pananganang katkas jay ayan. Talk about the goodness of God.